Tako se stiče utisak među analitičarima, među medijima i tako dalje, da baš nemate neki blistav odnos sa Vučićem. Sa Vučićem ja i sa njim nemam nikad nisam imao neki... Nikakav sukob? Čak ne sukob, on je prvi predsjednik Srbije koji je bio na Saboru. I jeste, ja sam, ovo što sad govorim, to sam ja njemu i na Saboru rekao. Otprilike. Onda je bilo to je bilo poslije upravo ovog opijela koje smo držali u Beogradu. I on je tvrdio, i onda kao što i danas tvrdi, isto je rekao posle novinarima, Amfilohije kaže da sam ja izdajnik. Ja nisam izdajnik, dobro. Ja nisam rekao da je ovo izdajnik. A sada se bojim, iskreno rečeno, ako već o tome govorimo, da sada se bojim da ta njegova politika, da ona vodi izdaji Srbije, izdaji Kosova. Upravo i da je zato i on i promijenio svoju